Жалгызсың Ромда, сендей жок бүгүн. Сендей жок. Аукционга уралуу ушуну, духубуз жетеби? $50,000 баштайбыз, кандай дейсиңер? Ромда! Ала менен жамааттын координатору Азат Мырза сенен толчоолор! Ромда! Баткен жамаатына Эркексиңер! Баткен жамааттын толчоолор! Прямой сын удара! Стартовый цена кетти, $30,000. Так, вес канча чыкчу? 187. Барбы аукцион уручулар? Сүйлөгүлөр. Коч каралам дегендер барбы? Карымшаков Султанбек, Гүлчатай. Росту 97, да. Росту 97, вес 130. Судьялар көрдү. Так, оценка 4-3. Рахмат, байкешкалар. Судьялар молодцы. Вообще. Сонун экен судьялар. Рост 95. Фамилия кайсы болду? Болду. Касымалиев Жумабек. Касымалиев Жумабек. Маевка дейт кличка. 135. 135. Маевкадан келгендер барбы? Маевка кличка. Судьялар 3-4. Рахмат. Оценка жазган успететиңиздер окшойт. Байдоулетов Талай. Кличка Киреме. Киреше кличка. Мына кыргызча кличкалар болот экен го. Киреше, Береке. Рост 92. Байдоулетов Талай байкебиздики. Киреше кличка, рост 92, вес 112 килограмм. 112 килограмм. Коноктары выставка кандай болуп атат? Окшошуп атабы кичине? Бир колчан койбойлубу? Чүй областтын жамааттын койлоруна кетип калды, эмне болуп кетти? Вес жазылды. Оценка 4. Рахмат. Болдубу же, дагы барбы? Мусабаев Ахмет, Дама чыкты, Байдоулетов Талай чыкты. Касымалиев Жумабек, Маевка чыкты, Тыналиев Нурбек, Карымшаков Султан. Болду, бүттү. Жумакадыров, Темирлан, Суранчиев, Каныбек, Эталон, Гаджиев, Нурадил. Дайыр болуп турасыз, чыгара бериңиз. Нурдимайге вопрос, оргкомитет, Нурдимайге, жанагы 4 кочкорду абсолютка чыгарабы? Списокто жок болсо билбейм мен кандай болот. Аны мен чечпейм, тетиякта оргкомитетке айткыла бар. Ошолор чык десе чыгат, себеби акырында бирде эме болуп калат да. Азат, уюштуруучу комитет, Паншер келгилечи, бир 2 мүнөткө сүйлөшүп алалы. Келсеңиздер, атта башалган болуп кетпесин. Башталды, уралы эми, келиңиздер. Конокторго дагы кичине бир колчоп коелу, абсолют башталды. Чүй областы арашалабаттар гана. Келгиле, Жумакадыров, Темирлан, Суранчиев, Каныбек, Эталон менен Гаджиев, Нурадил, Шапира дейт. Келе жакында жерде. Ким? Ну, кара кочкор пока под вопрос, подождите. Алгандар чыга бергиле, башкалар. Ну, по фамилия чыгыңыздар сурадычы. Кайсы экен? Кандай? Чык. Гаджиев Нурадил, болду. Рост канча? Так, рост 1 метр 8 сантиметр. Гаджиев Нурадил. Кличка Шапира. Шапирабы? Нени билдирет бул Шапира деген? Девчковский именалар коюп калды. Шапира.
Şaripa da öyle oğlum. 175 kilogram. Rost kaça çıktı lan ki? Hazır ayttım fikirde dolu. 1 metre 8 santimetre. Так, судьялар чарчабадыңыздарбы? Вам не скучно? Кофе, чай бергиле судьяларга. 4. Жалаң 4. Рахмат. Так, следующий кочкор кетти. Так, Карымшаков Мелис, кличка Джок. Кличка Снекерс. Бой 1 метр 3 сантиметр. Вес 214 килограмм. Ого! Колча коюңуз. Дагы бир күрүп кылчы. 214 килограмм мен кочкорум болгондо мен 5 күрүп кылат элем. Колчап турабыз. Колчабыңар. Токтотпой колчабыз. Токтотпой. Машалла, бул эми башталышы 214. Азыр 245те чыкканда көрүсүңөр, жайыңарда тура албай каласыңар. Мара келди. Спортивное телосложение нормально. Сонун. Мара келди. Кечиресиздер. Бербейсиңер жетилерден, оценкалардан. 4, 3. 4. Рахмат. 1-3 калганы 4 рахмат. Так, Суранчиев, Каныбек, эталон. 1 метр 7 сантиметр. 1 метр 7 сантиметр колчап турабыз, эталон. Суранчиев, Каныбек. Вес 187 килограмм. 187 килограмм. Эталон. Суранчиев Каныбек. Эталон. Чуйская область. Экстрем. Судьялар. Так. 5, 4. 2-5 калганы 4. Рахмат. Кайсы линия бул? Вабанович дейт. Сонун. Жакшы. Сонун. Так, Жумакадыров биринчи экен, Темирлан. Кличка жок. 1 метр 6 сантиметр. Жумакадыров Темирландын кочкору 1 метр 6 сантиметр. Жумакадыров Темирлан 1 метр 6 сантиметр. Вес болсо 188 килограмм. 188 килограмм. 188. Судьялар, оценка. Линияны айтып кой. Шарпей линия. 4. 5. Рахмат. Так, муну эми мен беспредел башталып кетти биякта. Асал. Так. Турбетов Автандил, кличка Береке. Рост канча чыкты Береке? Биз жазып алалык тага. Шеф, мен уксаң сен. Рост 1.6. 195 килограмм. 195 килограмм. Котурлар. Баягы бүтүрүп алайынчы, азыр ушинтип атат, бардак болуп кетти, туруп. Не болду, кайра коелубу? Мейли. Шашпагылы эме өзү бүтүп эле калыптыр эми, мына аз эле калыптыр кочкор. Мен жамгыр жаап эле урдуруп атам. Жамгыр жаап кетсе эл качып кетпесин деп атпайбы? Элестет экөөбүз турсак мына жерде. $195-500, Турабы? 195 килограмм, 500 грамм. Рахмат. Колчап коебуз, аз ишик. Колчап коебуз 195, 500. Так, оценка, шептер. Судьялар. 4. Жалаң 4. Молодцы. Линия барбы? Кайсы линия? Хан дейт. Саня экөөбүздүкү.
Лашар Америка бар мı? At belirtetken bizim yerde at bozdurdu orada. Zalkar maçta yok. Kol kamer yok. Gel bunda ele göz çamala vurağız emin. Gel cıldır. Sebebi çalışıp gerek de yağa. Ruletka ukalayız Karmanya ruletka. Ne çeçeviz сейчас mı? Ruletka var da mıyırdı araşan ottu. Yıpırın çöntü ruletka var. Bunu koy. Çık la çık. Çık otur bunu bundayla. Şep suranış bunu bunda. Diyağına. Düzgün sen karap koy oturup durup düzgün karap koy oturup durup. Что лишний söz bol bol. 111 santimetre. Maşallah Olçakoz. Familia. Muratbekulu Rinat. Klitschko Karatov. Былтырғы чемпион. 1 метр 11 santimetre. 191 kilogram. Maşallah Olçakoz. Oho, бар баягы ат ченеген фолкомерлерди алып келет окшойбуз бияка, 1 метр 11 santimetr. Весин жаздыңыздарбы? Так. Судьялар 4, жалаң 4. Оценка. Жалаң 4. Рахмат. Ого, так. Кой тургула. Фамилия. Расул, болду, түшүндүм. Расул Азат чарбасы. Кличко Рассвет. Прямой сын удара. Удардын прямой баласы, инилериме өзүм бергенмин. Рост 1 метр 8 сантиметр bir Olçakoz. Прямой сын удара. Рассвет. Расул Азат чарбасы. 198 килограмм. Olçakoz 198 kilogram. Maşallah. Bu koçkor özü 4 kişiyle bugün jarıp koyup sayt açıp şimdi koyup. Jarıp duran siz. 4 kişi bolsa 6 kişi jarıp koyup. Bir Olçakoz maşallah. Svetini көрсөткүлө мына экстриерин байкаңыздар. Şöyle костяк, рассвет. Чынында рассвет болуп тур. Судьяларга арт жагын көрсөт, арт жагын көрсөт. Көрсүн. Экстриер. Удар деген koçkor билесиздер Өзбекстанга сатылган, ошонун баласы. Кругздевой, да. Бастырып кой. Так, оценка. 5. Жалаң 5 Olçakoz. Ай бара келди. Молодцы. Азат Расул чарбасы. Рассвет. Расул красавчик. Сарайдан чыкпай жем берип тур Расул. Молодец, жакшы. Следующий кетти. Медетов Нурлан Байкара. Вес kaça çıktı? 181 kilogram. 109 метр 9. Ekstreyen karap koyunuzlar. Так, судьялар даярбыз mı? 3 4 3 5 Rahman. Gabazov Rişat akemizden Sultan деген koçkoru. Вес kança? 210 kilogram. Olçakoz. Maşallah. 210 kilogram. Barakallah. Rost 105 he? Rost 105. Так, 4 5 Bayke, оценка 4. Koy otur. Siz birinci 4 kotor, kayra 5 kotor. 4 5 Rahman. Var mı dağıca bitti mi? Bana geldi. Koy otur. Так, bayda öyle otur. Cana 4 işke çıkan bir yaka çıkıp atat. Nurdun Bayke. Orkamite cana kirgizmeyiz degensizler. Az kirip atat. Kanda oldu bir yağı? Şu kirmey, çürümlük biraz adam. Нет, зубы кече, ушул вопросторду кече чечиш керек, бүгүн уже болбойт. Себеби компьютерге бүт кирди биягы уже, биз чыгара албайбыз биягы. Оргкомитет чечтиби ошондой чечилет. Бирок эми
Этот Азат, справедливо эми элдер наразы болбош үчүн чечип койсоңор жакшы болот, с одной стороны. Аяр мээнет кылып бирөөлөр алып келди да, тей алыстанчы. Болбойбу, болду чыгарыла болбосо да. ...185 килограмм, 185 килограмм. Бұл қочқорымыз рост қанша шықты? Метр 5, 1 метр 5 сантиметр. Оценка беріп қойсыздар судьялар. Так, 5, 4, 5, 3, 3. Аны ар жақтан өзіңіздер шеше бересіздер. Түз эфирге тазат. Бұл қойдың несі? Ошол кіші сөйлешіңіздер. Так, следующий. Так, Хусейнов Алишер. Койхан дейді кличка. Метр 5 сантиметр. Чарыз. Грамоталарды молочныйдан баштап беттелетіп жазған метеле. Жақсы дұрыс сұрау. Жазып атау. Bir 181 килограмм. Хусейнов Алишер Койхан деген кличкасы менен 181 килограмм. Так, экстреер 3, 3, 3, 3, 4. 1, 4 қалғаны 3. Рахмат. Рахмат. Бар ба абсолют қочқорлар жігіттер? Кличка дубликат. Колчап коебуз. Кличка дубликат. Бир алып чыгып койсоңор дагы элге дагы бир ушундай бир шаңдуу болсо кандай дейсиздер, Коридорчик сделаем, коридорчик сделаем. Коридор жасап койгула. Дубликатты бир ортого алып чыгып койгулачы. Кимдики эле дубликат? Так. Кампаров Абдурахман. Красавчик. Келчи бешти. Сен все. Бирели на минут. Все. Так, все, азыр кетпей туруң. Так, козуну алып чыкпайсың, где? Вот ты даешь. Не там. Приз бар, бир кол чаап коебуз. 50 000 сом, анан кубок. Дубликатты бир элге алып чыгып туруп коелу, себеби жаңы баштоочулар көрүп туруп бул деген стимул, бул деген, блин, эмкисинде ташна мен ушундайды алам дагы, багам дагы. Үйгө алып кирип спальныйда өзүм жатсам, жанымда жатат деген сөздөргө чейин мечтайм. Жана көрүп атпайбызбы? YouTube'да, интернетте эмнелер гана болбой атат азыр. Бирок эми мактоого бир Аллах татыктуу кой бул кой. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Бирок жамаат. Бирок жакшы карап, жем-чөбүн убагында берип караганыңыз жакшы. Заместитель Айылбанка, байке микрофонду сизге берейин кичине. Тиги дубликат келгенче сүйлөп элдер күтүп атат. Айылбанк деген эң самый банк, бай банктардын бири. Бир жылда бир эле жолу уюштурабы, же 2-3 жолу деле кудурети жетеби деген вопростор мага келип атат телефонго. Тырың депчи жооп берип коесузбу? Рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баардык ушу меймандарды, баардык конокторду куттуктап кетип турат. Ошо урматтуу араш чечилип калса, анда биз чоң рахмат, кол чаап коебуз. Биздин Кыргызстанда бул эмне деген банктар бар? АКБ Кыргызстан бар, Бакай банк бар, Айылбанк. Буюрса бул башка банктарга дагы бул өзүнчө бул эме болду го дейм. Буюрса көрөсүз, жакында башталат банктар четтен чалып алып, биз деле өткөрөбүз, каяктасыңар деп. Бир кол чаап коелучу, дубликат 50 000 сом и
кубок менен сыйланат. Достойный мына караңыздар, машалла. Экстрер сонун козгочкор экен. Кол чаап турабыз. Кубок 50 000 сом. 50 000 сом где? Отдадите сразу, давай, элдер көрсүн. Караңыздар мына экстрер. Канча айлык иним бул? Кара балта барбы? Кара балта! Ай, кара балталыктар жаман дружный да бул. Линияны айтып кой болом. Мельбургтун баласы экен. Прямойсын Мельбург, а? Прямойсын. Машалла. Мельбургтун баласы. Рахмат, 50 000 сомду азыр аласың. Ой, кубуң чүт менде калып кетейин депти. Молодец. Так, болду. Чоң рахмат. Андемесе биягыны баштадык. Так, экстрер боюнча занятие 3 место, номинация средовца мясо сального порода, категория до 1 года награждается кличка Моника. Моника, 3 место. Кличка Моника. Козуларды алып чыгыш кереги жок. Өзүңөр эле келе бергиле. Бул эми багалан козу үчүн биз чыгарып койдук бул жака. Мониканын ээси Мансуров Расул. Мансуров Расул келиним. Кол чаап турабыз. Мониканын ээси келип атат. Мониканын ээси Мансуров Расул. Так, экинчи место. Кличка Бугу. Замир Жанай чарбасы. Замир Жанай чарбасы. Экинчи место Бугу. Экстрер боюнча. Экстрер боюнча. Келиңиздер, кол чаап коебуз. Замир Жанай агабыз булар түнү-күнү чогуу жүрөт. Ушу түндө эле 12ден кийин бөлүнүп кетпесе, эртемен 8ден баштап чогуу. Байке өзүңүз берип коюңуз. Куттуктайбыз. Бугу менен мына Замир Жанай агаларыбыз экинчи место. Куттуктайбыз. Замир байке, Жанай байке. Также биринчи место. Кличка Ронда Садыков Азат. Ушу Ронданы да бир ортого чыгарып койсок жакшы болот эле. Ушуну ушул жерде аукцион кылып бербейлиби сиздер колдосоңуздар? Азат, ушуну эме кылайык дейт. Келе, басем. Ушунча эле суранып атса азыр аукцион кылабыз, урабыз азыр. Сразу эле 22 пачка менен баштайбыз азыр. Бир көрсөтпөйлүбү? Элдин баары айтып атат, Азат уксаң, элдин баары айтып атат. Бул эмне? Сөз элеби, бул акчалар, бул айтылган акча депчи. Канча? Доллар или сомах? Рост канча чыкты? Аукционго уралуу ушуну, духубуз жетеби? 50 000 доллардан баштайбыз, кандай дейсиңер? Эми подожди, эл да, Азат, ты чё берди? Сразу 200 000 дегенде элдер кыршас кеткен бой буякта. Аукционго уралуу ушуну, эмне дейсиңер? Мындай бир, мен белби брачкаларым көрүп алайынчы, канат. 50ден баштасак кандай дейсиңер? Кубуну бериңиздер, биринчи берели. Ронда! Аламедин жамааттын координатору Азат мырза сыйланат, кол чабуулар! Ронда! Жалгызсың Ронда, сендей жок бүгүн. Сендей жок. Азат, поздравляем. Вот кубок, вот диплом, сертификат. Так, сумма какая? $500. Ого, мына. Ронда. Подарочный сертификат Айлбанктан $500. Байке, в следующий раз делай, $5000. Хорошо, Байке? 1-0 добавьте в следующий раз. Рахмат силерге. Ронданы бер, мындай кылбайлы, аукционго чыдайсың да, азыр 50ден баштайбыз. Канчага чейин барат? Сен да десең, газ басам мен ал жерде. Давай, прекращай. Столько народ стоит. 50 000ден баштайбыз. Барбы ойнай тургандар? Мен мына 50 000 берем. Биринчи эле кеттик. Барбы желающий? 50 000. Аза, брат, сен элдин уулусуң, ты координатор одного района. Нет, от 50 начнем, канча поднимет, бак был. Давай, скажи мне. Не начинай газовой. С одного района зачем вот такие слова? Нет, давай, элге, чтобы доступно болсын, 50 000ден баштайык.
Нет, мен принцип знаете что? Көп жерде сөз болуп атат да, бул арашанып отур, мынтет анан акчаны бербей гарантия деп. Давай чисто доказательствосы менен наличка ошол жерде эсепти алып кете турган кылып ойнойбуз. Мен алып келдирем азыр. Биз звонок, любой да обменка акчасы бар, салсаң алып келет. Нет, 50, давай начнем 50. Нет, это аукцион же, аукцион. 50-ден баштайт, может 200, может 300-ге чыгат. Аза, сам реально оцени тогда, брат. А? 200'de көтөр албайбыз, Karmacı. 70 ver otur. 70. Канча? 70. Жоқ, 70 ладно, бияқта 150 деп отпайбы. 100'ден баштайлы Азат, 100'ден. Согласен, ойнойбуз. Оны урайлы, может 300 000 долларга чыгат, билбейбиз да. Мен азыр 150'ден баштайм, эч ким албаса 150'ге аласың, а? Bir adam da eşitliğe kılasın. Азат, рахмат. Эгер сен макулмун десең, мен аукционго коем. Азыр уже 100 000ге чейин чыгып атат уже адам. Таразының алдыға келмей. 100'ден баштайлы старт. Все, рахмат. Аны эмесе биз дальше иш жүргүзөлү. Чоң рахмат. Кол чабуулар Азатка. Мына бул деген мына 150-200 000 доллардан жогору сүйлөсөңөр сүйлөшөм, болбосо жок дейт. Менин туруп койчу. Менин 70 берем деген мынаны, реально. Наличкабы 70? Наличка. Башка тауып берем, турупту. Каяктын колун каяктан болосуң? Batken cemaattan 70. Erkeksingер. Batken cemaattan bir çuvar. Şimdi 70 dedi. Karmacı 80 наличка berem de otur. 80 dagı наличка берем deydi. Azatlık keyin özüm көндүрүп берем. Так, башталды. 3-cü место. Nanya da? Yok, 2-ci месторга жол окшойт байке. Так, первое место. Кличка Ронда, 96 сантиметр. Садыков Азат. Ронда, кел. Ронданы 200'ге дагы койбойм деп аткан жигит ушул. 80'ге кирен чыкты, аза урайбы ушул жерде. Наличка. Кечке чейин ошол эсептейсиң баланы кылып отуруп. Ронда, первое место, 96 сантиметров. Полчаулар. Баракелде Азат, өмүрүң берсин. Молодец, мына балдарга бул стимул, балдар ушинтип кызыгып, ушул рахмат. Сонун. Так, живая масса боюнча, живая масса боюнча 3-cü место, кличка Бугу. 102,5 килограмм менен Замир Жанай чарбасы. Бугу 3-cü место. Замир Жанай байке, келгиле. Жакыныраак отуруп тургуlayım. Мансуров Расул. Баракелде, Расул. Так, ого. Это планшет был Альбанктан бул экен. Точно? Болду, рахмат сизге. Эмкисинде мындан чоңураак болсун, а? Расул, куттуктайбыз. Красавчик. Только вперед. Так, первое место. Кличка Ронда. 126 килограмм. Садыков Азат. Кайрылы Азат. Красавчик Азат. 3 номинация. Сыдыков. Сыдыков Азат. Тут же живое место. Мен окуп атам ушул. Азат, вестен да кетти, экстерьерден кетти, красавчик сен. Ронда болуп кеттиң. Так, за занятие 3-е место, номинация экстерьер. Среди Кочкоров, мясосального направления категории до 1 года награждается кличка Джалын. 3-е место. 3-е место, кличка Джалын. Козу Кочкорлор башталды, келбейсиңерби? Мен фамилиясын окуган жокмун го. Беримкулов Алмаз. Жалындын ээси, келиңиз.
Балдар, қозы қошқорлар башталды. Қозы қошқорлар башталды. Аукцион сумма қанша бәке башталышы? Кейін, узкий круг. Болды. Қымыз ечіп шашпай. За занятие третье место номинации «Высота холки» среди кочкоров биофициального направления в категории до 1 года награждается кличка Джок Мырсалиев Айтбек. 99 сантиметр менен. Кличка жазбаптыр. Эме хозяин раз жазбаса, мне виноват. Мырсалиев Айтбек. Майки, учите место. Мырсалиев Айтбек. Так. Занятие второе место. Номинация «Высота холки» среди кочкоров биосоциального направления в категории до 1 года награждается кличка Маникор. Маникер. Садыков Уларбек. 1 метр 1 сантиметр менен 2 место байке. Қол чалып қойыңыз, Уларбек, красавчик. Так, занятие первое место. Номинация «Высота холки» среди кочкоров. Место социального направления в категории до 1 года награждается кличка Башар. 1 метр 1 сантиметр. Кубатов Казыбек. 1 қол чалып қойыңыз. Қозы тишке 1 метр 1 сантиметр. Это супер. Жама, 1 қатты қол чалып қойбайлы. Малашты зубқа. Байке, диплом қалып қалды. Место номинации «Живая масса среди кочкоров биосоциального направления» в категории до 1 года награждается кличка Джок Умаров Камалиддин. 132 килограмм. 3-ші место. Кличка қой арбайсыңар, қошқор болған дейсің. 3-ші место. Беріңіз, қол чалып қойыңыз. Занятие второе место. Номинация «Живая масса среди кочкоров биосоциального направления» в категории до 1 года награждается кличка Маникер. 133 килограмм. Садыков Уларбек. 2-ші место. Колчаулар Уларбек, красавчик. Маникер. Маникер давай. Маникор болып жазса мен уже оқимын да. Маникер екен, Маникер. Уларбек, тармалы. Жазылған оқытау. Маникер. Алла разы болсын. Так, 1-ші место. Занять первое место. Номинация «Живая масса среди кочкоров биосоциального направления» в категории до 1 года награждается кличка Башат. 136 килограмм. Кубатов Казыбек. Байке болып кеттіңіз әмі. Үйде мұндай сойған қодағы бар ғой, жалаң әлі арашам бі. Чистоны біз байқап чалып балуанан өтер жана. Бұр біз барып қалып, сіз дайыр болу ғой. Қол чалып қойыңыз, байке. Тамаша, Алла разы болсын. Так, маткалардан, Біреулі. Жана шықпады өлі, жалды. Все. Экстрер. Среди биосоциального направления в категории 1 года награждается кличка Грасия Байгабетов Бакытбек. Байгабатов Бакытбек. Байгабатов Бакытбек. Байгабатов Бакытбек бар ғой? 1-ші место байке, экстрер бойынша. Құттықтаймыз. Так, занятие первое место. Номинация «Высота холки» среди биосоциального направления в категории до 1 года награждается, до 1 год награждается кличка Грация. 92 сантиметр менен екен. Тоже ваши байки, оказывается, нету там. Чего? Байгабатов Бакытбек. Тоже.
Так, живая масса боюнча дагы 105 килограмм менен жана жалгыз бир кой чыкпады беле, айттым го, урат бул, любойно урат депчи. Вес менен дагы сиздики, бир кол чабыңар. Бир кой менен көрдүңөр, 3 кубок пылесос, охо. Арашан баккыла десе ойлоносуңар, бу чын эле арашанбы же бу пирамидабы деп. Мына сага пирамида. Доказательство. Бир кол чабып коюңуз. Так, занятие, 3 место, номинация экстрер, Средний Кочкоров. Место социального направления, категория бир жаш, 1 год, награждается, кличка Джок. Так, Кусупбеков Нурсултан. 3 место, Кусупбеков Нурсултан, кличка Джок. Могу айтып койгула, могу эменин кайсы менен компаниядан? Айылбанк ошо эме берип бияк май машина сыйдырып машина май экен да. Рахмат, мен баягы койлор жечүп жем деп сүйүнүп кетпедим, мен эмне эле кетипчи. Бул машина койлорду, арашандарды ташый турган машиналарга куят экенсиңер, бул майдычы. Арашан ташыган машиналарга куйсаңар болбойт. Так, келетабы мына 3 место. Так, Кусупбеков Нурсултан барбы? 3 место. Кетип калган окшойт. Келбейсиңерби? Кол чаап турабыз. Так. Занятие 2 место, номинация экстрем, Средний Кочкоров, место социального направления в категорию год 1 год награждается, кличка Фестиваль. Самаркулов Эльдар. Самаркулов Эльдар, фестиваль менен. 2 место. Фестивальга бир кол чаап коелучу. Чыныгы эле фестиваль экен бул. Караңыз, бай. Кана мына көрсөтчү, Московский район бу? Москва райондуктар барбы? Кол чаап коебуз. Бул жанагы майды арашан ташыган машинанын моторуна коесуңар. Бул ключ менен дагы ошо машинаны оңдойсуңар. Башкага болбойт. Категорически запрещен. Алла разы болсун. Монда жаш биздин наристелерибиз чем компьютер ойноп, чем телефон ойногондон көрө, монтип кой багып, мондай награда приздерди алдат. Бул жаш бөбөгүбүзгө бир кол чаап коебуз. Ай, молодецсиңиз. Кыргыздын желегин ушинтип желбиреткен дүйнө жүзүгө сен. За занятие 1 место, номинация экстерьер. Средний Кочкоров, место социального направления в категория 1 год. Награждается кличка Джок. Юсупов Руслан. 1 место. Сертификат $500 и планшет. Айылбанктан, да, бұл, Айылбанктан. Алла разы болсын, молодцы. 10 майда байке bizde выставка өткөрөтөбүз. Сүйлөшпөйлү. Я, хорошо деди, уктуңар, а? Усупов, байке кол чаап коелу, молодцы. 1 место. Сертификат $500 и планшет. Байке планшет менен жалаң арашан тартасыз, анда айтып коелу. Рахмат. Бар болгула байке. Чарбаңарга береке, молодцы. Кандай сүйүнүч, кандай эмоция бул. Кой бакканда, кой бакпагандар ичине азыр тырмадан да, блин, мен деле бак дегенде бакпактым да. Мына 2021ден бери мыналар какшайт арашан деп, мен не бакпадым экен дегендер бар. Занятие 3 место, номинация высотоходки, Средний Кочкоров, место социального направления. Категория 1 год награждается, кличка Тулга. Биримкулов Алмаз. Так, мына Айылбанктан карагылачы, оригинал бул. Койдун жүнүн алганга гисарларды болбойт, категорически запрещен. Кычкылап. Только арашанга байке бул, Келгиле, кана, Биримкулов ким эле? Биримкулов Алмаз, 3 место, келиңиз. Биримкулов Алмаз. Жакын достор болсо деле алып кетип калгыла келип туруп. Так, занятие 2 место, номинация высотоходки. Средний Кочкоров, место социального направления в категории 1 год награждается, кличка Джоб Кусупбеков Нурсултан. 1 метр 2 сантиметр. 1 метр 2 сантиметр, Кусупбеков Нурсултан. Высотоходки. Барбы Нурсултан? Нурсултан барбы? Высотоходки алып кетпейсиңер, 2 место. Нурсултан. Кичине активный болбойсуңар, балдар.
Қол чалып тұралычы, машалла, қараңыздарчы. Подарочный сертификат $500. Планшет. Ай, байкем, не oldu? Bitti mi планшет? Айылбанкта bitmеш керек эле пайда. Бұл наушник екен. Мұны менен жалаң Арашанның ғана жана қойлардың бәрі дегенді ғана уазын. Молодец. Так, занятие первое место номинации высота холки. Среди Кочкорма остального направления. Категория 1 год награждается. Кличка фестиваль. Қолчаулар, оқшашпай қапты. Завтра қылмар бөле, Мұстаф Калезе ұрып келе өргенсіңе, мен завтра келе. Самарқұлов Эльдар. Дипломыңызды да алыңыз, Эльдар. Красавчик Эльдар, сөз жоқ Эльдар. Майлаш керек Эльдар. Так, занятие третье место номинации «Живая масса», вес бойынша. Среди Кочкора биосоциального направления в категории 1 год награждается Кусупбеков Нурсултан. 152 килограмм. Üçüncü место. Қолчақ қойыз, келіңіздер. Сертификат аталық дейі қанамайыншы. О, машалла. Мына, аталықтан да бар тұрмай, бізде, спонсорский. 100 кол боласыз, молодцы. Уже бұты атқам аталықтың жанар мұшоқты жемдергілі келіп қалап көбет яқасы. Сертификат жемдері кел. Bir тонна алген ма екен? Тамаша сөздер. Елдер ерлік ішінемет. Кел, алып кетіңіздер. Занятие второе место. Живая масса. Среди Кочкора биосоциального направления в категории 1 год награждается Юсупов Руслан. 156 килограмм. Это второй уже. Они кейін келген жоқ. Кейін біресініз. Ма, екінші местан бере берейік. Юсупов Руслан. 156 килограмм менен. Жақын келіп тұрмайсыздар ма? Приздерді бесплатно, байке. Это приз бесплатно. Ближе садитесь там. Так, первое место. Первое место, так, живая масса. Среди Кочкора биосоциального направления в категории 1 год награждается Кличка фестиваль. 162 килограмм. Самарқұлов Эльдар. Эльдар, сен өзің ММА-ға шығып чемпион болсаң да атың мұндай шықмақ емес. Еркекші айтып отыр. Қошқорың бар, сен атың шығады, так что. Bir қолша қойыңыз! Эльдар мырза, Москва районы. Мықтысыңар, мықты. Занятие третье место номинации. Экстерьер среди Кочкора биосоциального направления в категории 2 года награждается кличка Брутал. 3 место, Брутал. Сулада Мухаммед, 3 место. Поздравляем. Это масло, да, тоже, да? От Айылбанка. Нет, это 2 место. Рахмат. Занятие 2 место номинации. Экстерьер. Среди Кочкора биосоциального направления в категории 2 года награждается кличка Буря. Медетов Нурлан. 2 место. Медетов Нурлан. Мынау кличтерді қарағылатшы, бұл өзі жоқ дегенде $100 тұрса керек, а? Келіңіз байге, қолшап тұрасыз. Машинені оңдойсыз, бұл медальді балаңыздың башыға, мойныға билесіз алып барып. Айылбанктан, рахмат. Занятие 1 место, номинация экстерьер. Среди Кочкора биосоциального направления в категории 2 года. Қолшаулар болсын. Қолшаулар. Пара келді. Мына кел. Қараңыздар, экстерьер, свет, құлақ, баш. Аукцион ойнауыз бұшып. Я. Желание бар ма? Айтанда, қанша мен баштайық. Бәрі сатып алат елем дегенде күткендер бар да, чемпион, ұтып қалсам олар бәрі қош бересің. Берем дейді. Айт, старт сен азын, мен ұры-үрім, берді бай балдар көп азыртшы. Айт, $30,000 ма? Бұрчы мұндай. Hürmetli konuklar, bir bugünkü выставканы көркіне шығармайлы. Қандай дейсіздер?
Давайды ке жоқ не ұшқорды. Мұндағылағы, но қочқор, экстрер, вес, костяк, линия қайсы? Ене жағы Белоножканың прямой қызы, ата жағы Спартак. Құлақ қанша сантиметр? Бантровка менен 22, рост метр. $30,000 стартовый сені екен. Аукционға қой десеңер қоям, қойба десеңер ұншықпай қала өреміз. Аукционға қой алу, қочқор алам деп жүргендер бар бы? Жоқ дегенде 3-4 кіші шығыш керекті. Мен бар деп, мен көзіңерден таныйым кімге ақша бар, кімде жоқ. Қана. Не қылайды? Уралы аукционға, бар бы желающийлер? Давай, көрелі. 1-2 кіші айтты, давай деп. Так, стартовый сена кетті, $30,000. Стартовый сена $30,000. Бар бы желающийлер? Абдулла Шарипов, қанша бердің? Сөйле. Красавчик, 35 берет бұл. Қара, кім бар? Қочқор алам, қочқор қылам, селекцияға дегендер бұна баға беріңіздер, ұшы ерде тыншытауыз. Бар бы қалаушылар, қочқор алам дегендер? Башта дейсіңерден ұят қыласыңар, тұрып. Бар бы қочқор алушылар? Бұл 2 тиша? 4 тиш, 2 жаш. 2 жаш екен, рост метр. Бастырып көтші мұны? $30,000 стартовый болады. Қайқа түседі? Костяк. Весі қанша шықты шеп? 187. 187. Бар бы аукцион ұрушылар? Сөйлегілі. Қочқор алам дегендер бар бы? Баткен жамат, Қуаныш, газ баспайсыңар, қақта жүресіңер? Бар бы? Емедей? Ичкадан сөйлешеміз дейді. Мен түсіндім бұларды ше. Линия, қоя тұршы. Қазақстандан қонақтар келді. Шық қайта бияқа. Қайта шық. Тұрып. Талант, такем азыр басат қойдым. Линия қайсы? Спартак, линия. Мать, прямой, дочка, Гермеса, да? Белоножка. Таке, выходи. 30 000 стартовый сына, аукцион. Қазақ бауырлар келіп тұр Қордайдан. Өзбекстан, кенжебектер жүрет. Сөйлегілі бір өзіңізді көрсетілі мәқта. Уши 22 есть, наверное, да? 22 бар? Байынтықтан 22 дейді уши. Қочқор алам дегендер болса көргілі. Түш береу дейді. Түшпейсің, сен көтерлесің, же түшесің. $25,000 кім алады? Мына осы жерде olsa берем дейді. $25,000. Таке, бар бы қалаушылар, же сырттан сөйлесесіңер. Болса ұрғыла, $25,000 не деген? Bir қол сатсаңар ақшасын жібер аласың. Что, интересно таке? Мощный бы? Болды, мощный болса саған алып берем өзім. Так, занятие 3 место, номинация высота холки. Среди хочкучка, лайнер. 3 место, лайнер. Алиев Форман. Хозяин, Алиев Форман. Сертификат. Айлбанктан сертификат 20,000 сом. Да, кубок. Келіңіздер. Занятие 2 место, номинация высота холки. Среди кочкоров, мясо сального направления, категория. 2 года награждается кличка Ханзада. Қожалиев Руслан. Высота холки 1 метр 5 сантиметр менен екен. Екінші место $1,000 Айлбанктан екен. Қарасаңар сертификатты. Бар ғой, хозяйына алып кетпестер екен. 2 место это. Так, занятие 1 место, номинация высота холки среди кочкоров мясо сального направления в категории 2 года. Награждается кличка Буря. 1 место. Кличка Буря. 1 метр 6 сантиметр. Медетов Нурлан. Медетов Нурлан. 1 место. Нурлан бар ма? Қолшап оғылача ма? Нурлан бар деген. Арашан бақсыңар ма? Нурланға оқшап басып шығасың. Қайтаң. Сертификат қалмады оқшайды, жа бар ма? Цветной телевизор. Молодцы, Айлбанке. Мықтысыңар, шынды өлі. Бүгіннен баштап көресіздер, Арашан оттар только Айлбанкпен іш қылып қалады.
Ошко жалоо талас кайкакча көтөрсө деле айылбаңктан көтөрчү, субойлордон депчи, байкайсың. Так, занятие третье место номинации «Живая масса» среди Кочкора, место социального направления. В категории 2 года награждается кличка Буря. Живая масса боюнча 180 килограмм. Медетов Нурлан. Медетов Нурлан байке келбейсиңерби? Кайрылы. Медетов Нурлан байке келиңиз. Сиз алыска кетпей турмуз, мындайдан көп дагы сизде. Кол чаап багылачы, жамаат. Allah razı olsun onday. Tak, telefon da var he? Telefon. Жалаң арашандар тартасыз бияктанчы. Диплом. Баракелде. Merhaba Michael. Да, у кого форма, все вперед. Там это, у кого форма, все вперед. Assalamu alaikum. Arashan koy suyucular. Укпайлы бяқты. Biz Hamid'in jamoati выставканың организаторларыбыз. Bizden birдеме кетип калса, эч ким каарынбай, артыбыздан сөз айтпай, борчу аткандай ат души көмөтүп кетиңиз, Бизден бир ушул төрагабызга бир жакшы белегибиз бар эле. Негиги ушул Кыргызстаныбызды бүт дүйнөгө тааныткан, бүт баарын бир муштумга чогулткан, биз баарыбызды ушинтип чогултуп, өзүнчө эле фестиваль кылып, Кудай буйруса, чет өлкөнүн баары Кыргызстанды көздөп билип, ушул кишинин заслугалары ошо Нурлан байке, биз чын жүрөктөн сизге кааларыбыз, ден соолугуңуз чың болсун. Эч качан оорубаңыз. Ушинтип эле Арашаныбызды, Кыргызстаныбыздын үй бурчумузда дагы алдыга тартып жүрүңүз. Нурлан байкени мен көптөн бери билем, баарыбызды билебиз. Бул киши деген бир башка сигаретти бир чегип салчыда, ушундай ниет болгондо канча кыйынчылыктар болду. Ошо Арашан Барбадашын Алигистине кетебиз деп. Ошол сизге чоң рахмат, Нурлан байке. Баарыбыз сизге ыраазыбыз. Биздин белекти кабыл алып коюңуз, Биздин белекти алып келесиз, жигиттер. Сөздү өзүңүздүн артыкчылыгыңызга Аламидин жамаатынан Нурлан байке сизге белек ошол жорголайдырды, американецти кетке ман катарака минип туруңуз. Нурлан байке Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Очень благодарен Allah, что судьба Ивана слава. Мне приятно, что вот таким таким человеком мы шли. Я знаю вас как очень добрый, талантливый человек, и очень настойчиво в плане того, сколько трудностей прошло, пока каждую дверь мы стучались, чтобы вашу породу Арашан зарегистрировали. Всегда рады, что Алангинский канал всегда рядом с вами. Очень любим вас и уважаем. Нурлан байке, сүйлөшүп жаткан эмеспи? Урматтуу жамаат. Эми мындайда баягы айтпаса болбойт, Нурлан байке. Бул кишилер эми мен мындай кичине ортого чыгайын, себеби мен кой сферада жүрүп, ат сферада да жүрөм да. Урматтуу жамаат, 2021 жылдан бери, мына 5 жылдан бери Нурлан байке менен чогуу жүрөбүз. Жан, кар, кыш, суук дебей, ушу байкебизди ушундай баягы бир буягы Өзбекстан, Казакстан, буягы Молдова барбаган жери калган жок, бирок чыныгы Кыргыздын ушул Арашандын ушул бул желегини көтөрүп, бир Кыргыздын ушул Арашанды көтөрөт сиздей кишилер көп болсун Нурлан байке. Мен өзүм көрүп, Нурлан байкем сүйлөп, Азаттыкө сүйлөп толкунданып кеттим. Siz достойнысыз байке, siz
Uақыт келет, siz at eleme, sizge masla maşalarını mingizeriz inşallah. Bir kol çarpın, bir roman gözde. Çok rahmat. Şunu aytқанда аябай талқыландық. Мен үшін аябай орысша айтканда очень нежданно да. Ең біріншіден эме деп айткым келет. Ушул бүгүнкү күнү Арашандын деңгээли ушуга жеткенибиздин баарыбыздын сабырыбыз бар да. Баарыңарга чоң рахмат. Бүгүн айыл чарба тарабынан бизге көңүл буруп ушундай колдоо көрсөтүп жаткандарына мына эң биринчиден мен бүт жерге барып айтам, ушул биздин улуттук фермерлердин чын айтканда күчү менен ушул Арашан бүгүнкү күнү Арашан болуп атканы биздин фермерлердин күчү да. Баарыбыз биргиликте жумуш алып барсак, мындан ары дагы ийгиликтер астыда да болот. Ошон үчүн баарыбыз биригип, бир муштумдай болуп, Арашанды дүйнө жүзүнө тааныткан Кыргызстандын желегин желбиреткен койлорубуз болсун да. Баарыбызга ден соолук, узак өмүр, баарыбызга кааларым ар бир кородо, ар бир үй бүлөдө береке болсун, чемпиондор көбүрөөк чыксын, ушундай мааракелер көбүрөөк өткөрүлсүн. Көп элдер мына ушунун аркасы менен жакшы ийгиликтерге жетсин да. Рахмат, Мирлан Майке, Мирлан Сатбекович, бұл атты бір миндесеңіз болмайды. Burada қол çalып тұра. Бирок, слишком шум қылбағыла бұл. Ондай асылырақ бол, жаш балдарды алға. Бұл спокойный тұрғой. Спокойный екен, машалла. Кішіне чоң айтып қойғылайым, Байкен бастығы болсын. Мирлан Майке байықта тоқ бар екен, ауайлайсыз. Машалла, Мирлан Майке, күліп құт болсын, әме бұйырса. Арашанды, бүгін сіздің айылыңызда, бүгін майрам. Эме Мирлан Байке башка күнгө жылдырбаңыз, биз бүгүн эле майлайбыз, бүгүн эле барабыз. Жеңил азыр көрдү, түз эфирден уже даярданып баштаса керек. Кол чалып коебуз, достойный Мирлан Байке. Менген атыңыз күлүп болуп, бул ат адамдын канаты дейт Мирлан Байке. Ар дайым бар болуп, элдин, журттун сыймыгы болуп, ар дайым ушул биздин кыргыздын патриот жигити болуп, жакшы ниет кылдык. Иншалла убакыт келет, ушундай бир масла машиналерге чейин мингизгенге чейин Аллахым жеткирсин. Allah vereşen zat buyursa jigиттер, ушул биздин Арашан пародасы 100 000, 200 000 эмес, миллион долларга чейин алды чыгып атат. Buyursa сиздер менен биздин кылган мээнет так болсо, жана бирөөдүн мээнетини жебесек, жана таза болсо, адал болсо, Аллахым биздин даражабызды дагы Арашандын да даражасын көтөрөт иншалла. Рахмат барыңыздарга. Рахмат, Мирлан Байке. Сизге да чоң рахмат. Барекелде. Акырын кармагыларды түшсүн эмишеп. Шеп түшсүн эми акырын шүйгө. Кой тур үзөңгөнү. Ойлайбыз болду. Барекелде ат эми жетелеп чыгабыз. Назад! Кол чалуулар! Прямой сын удара. Менин удар деген кочкорумдун бул түз биринчи. Расул, ушу кочкорду алганда мен айттым эле, бул биринчи пробник, биринчи менден түшкөнү деп, Кочку мени ушу удардан биринчи түшкөн кочкор ушу Расул иниме кеткен. Алла разы болсун. Аябай сонун атасынан кем эмес. Бир кол чалып коелу Расул мырза, биринчи место. Светлый телевизор, кубок, Азат Расул, куттуктайбыз иним. Алла берекесин берсин. Силер мээнет кылып атасыңар, Аллахым берекесин берсин. Молодцы. Рассветке кол чалуулар. Машалла, мына үстүндөгү кийимдер. Ого. Кече муну шампуньдап жууган окшойсуңар, я. Жетелеп коелу. Машалла, машалла деп коебуз. Машалла дейбиз. Баракелде. Экинчи место. Балдар бар, чыкыр болгула. Шадака, кол чалып коебуз. Биздин илгерки селекционерлердин бири биздин Габазович Шатакевич. Занятие. Первое место номинации «Живая масса». Среди кочкоров мяса сального направления категории 3 года и выше награждается кличка Сникерс. Карымшаков Мелис 214 килограмм. Кол чалып коштойсуңарбы? Кочкорлорго мынча жем таап берип атканы.
машалла 214 килограмм чыкча ортого. Чыкчы мага. Bir bukanın vesi olur da 214 kilogram. Bir kolça koyalım. Ne cem beri otasın? Çok sekret. Kırgızstan'a yesçi bir. Ne veresin? Ayıp verçeyim. Гречка күнүгө аралаштыр бересиз. Морковка күнүгө канча грамм жейт? 1 килограмм уктуңар, а? 1 килограмм морковка жейт. Так, Snickers 214 килограмм. Молодец. Өмүрүңөрдү берсин. Өтө сонун. Сүрөткө тартпаңыздар. Фотома память. Биягы бүттүбү же барбы? Ярычкалардын подаркалары калып калыптыр жана кичинекей ярычкалардынчы. Кичинекей ярычкалардын немеси калып калыптыр дейт подаркасы. Коюп турайынбы? Биз эфир жок бу жерде. Кандай эле? YouTube. Тамаша сөз. Эми сиз ушунча элдин баарын башын бириктирип, биз баарыбыз бир туугандай болуп чогуу жүрөбүз ысык суукта. Алла разы болсун. Муну уюштуруш, эки кишинин башын бириктириш кыйын азат. Чүй областынын Шаламин районунан өзүңүз баш болуп, элди чогулттуңуз, элге бир азгерчиликти айтсаңыз, андан кийин бул жерден аксакалдардан бирөөнү чыгарып туруп бата кылсак, андан кийин ушул жерде тамак берет экен, тамакты жеп, и дальше тамаша кылсак. Кандай дейсиздер, Азат мырза, микрофон сизде. Ассаламу алейкум, кыргыз коноктор. Чоң рахмат келип биздин көргөнүбүздү көрүп, өзүңөрдүн убактыңарды бөлүп, келип баарыбызды колдоп, кол чаап бергениңерге. Ошо эми баарыңарга ден соолук, uzun ömür, büyülülük, bakın, ушинтип кыргыз элибиздин ынтымагы ыдырабасын. Кайра кыргыз элибиз ынтымактуу болуп, бири-бирибиз менен ушул ден соолукта болгула баарыңар. Эми четтен келген коноктор ресторанга тамакка чакырабыз. Баарына бергенбиз областтарга да бөлүп бергенбиз орундарды. Эми эл көп, действительно бүгүн көп. Баарын эмете албайбыз. Ким жака келбей калса тарынбайбыз. Бияктан да тамак таркатабыз. 2000 кишиге чейин тамакты предусмотренияны дейт. Ошол баарыңарга чоң рахмат. Келиңиз байке. Ата берип коесузбу? Мага деле бир рахмат айтып коесузбу? Ажеке, сизге негизи ушинтип Арашандын башынан бери баары сурайт. Карим ажы өткөрөбүз. Анда о кызыктуу. Действительно, кыйкырып, өкүнүп, кызыктуу кылып баарыбызды ошо элдин көбү нерселерди жакшы көрөт. Баардыгы жакшы көрөт. Ат баккандарга ошо силерге да ден соолук, uzun ömür, ошо булбулдай болгон үйүңөр бүт колонкалардан сайрап турсун. Ден соолукта болгула. Чоң рахмат. Анда эмесе амин деп туруп бата тилейли. Келиңиздер, аксакалдар бир жерден жакшы. Аксакалдарыбыз батасын берсе. Келиңиздер. Amin. Uşu жалпы аламеге жамаатка чоң рахмат. Ушул баарын уюштуруп, ушул эмелерди Ярбаштан чоң рахмат. Даримажыга, Ерланга, ушул жалпы баарыңарга өмүрүңөр узун болсун. Ушулдан эмгегиңер жакшы болсун. Дайым жакшылык болуп, дайым ушул алдыда жүрөңүздөр. Ниетиңер кайтты. Жакшы, рахмат баарыңарга. Баарыңарга ден соолук, өмүрүңөр узун болсун. Жамааттын выставкасы болот, келип конок болуп, ошол жерде спорттун оюндары болот. Аркан тартыш, бука көтөрүш. Неле дагы бирөө? Кочкор көтөрүш. 100 килограммдык кочкорду ким көпкө көтөрсө, ошол Арашан кочкорду көтөрүп кете берет. Ошондой кызыктуу оюндар бар. 10-май бүтөбүз. Парадык менен тамак жейт экенбиз. Бисмиллахны айтып, жанар айтты, болду. Birinci, ikinci, üçüncü orun priz almaya kalganlar, riyarka, periyarkalar, biz jaka mikrofonga gelsеңиздер, приздеріңіздер бүтүп атат. Келген конокторlar, барыңыздарга рахмат, Аллахым разы болсун. Жан жок, башка жок. Өтө сонун Чүй областын пейилине жараша, Аламидин районунун пейилине жараша өтө сонун выставкабызды өткөрүп алдык. Баарыңыздарга ыраазычылык, аманчылык, жакшылык, токчулук, биримдиктин ичинде эмки жолугушууга жол кылган Аллах баарыңыздарга мүмкүнчүлүк берсин, баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.
Gelgenizlerine çok rahmat. Pandemisi bizde kıstakta cevap hep jarıyaladık. Çok rahmat varınızda. Hayır,